Central Lairam quality long tlai the Lairam Times meaning that could kanin like na zarkhat sung thong pang doi chimnak chan kan rak ngai lai cha adi dong tiang nan rak kan ngai nak lai kanin som na Thawngchim tu mal som tuang khem lo kum thong hi le kuleli in thong hi le kulle sari CACC OC upathimnak ange Chin Association for Christian Communication Officer Council OC Upathimnak chu is Lairam Qualipi Hakha CACC Zoom a kum thong hi le kulleli vaupi ninga a antua kum thong hi le kulleli in thong hi le kullesari chung I Chin Association for Christian Communication Officer Council OC Upana chu Chairman Reverend Dr. Thong Lei Thang Vice Chairman Reverend Peng Sui, General Secretary Reverend Dr. Lalpek Lian, Associate Secretary Reverend Tha Chiao Mang, Chin Christian University President Reverend Dr. Liu Sui Kung Ling, Literature Secretary Reverend Ram Hun, Art and Culture Secretary Reverend Cha Chung Bik, Treasurer P. Cha Chin, Assistant Treasurer Reverend Chan Peng Mung na an si tia kan the Lairam zai la cha utlang zar si Lai Women Association General Headquarters ni Lairam zai la cha uk an tua mi chu kum thong ni le kulleli avaupi ni le khat a Central Lairam Longtlai LDC Hola Pu Joseph Lan Hing Thanga Chinza General Secretary Central Young Lai Association ni atlang zar hi Lairam zai la cha utlang zar nak chan hi P Vilarin Kimi President LWA General Headquarters ni Shwai in Pu Joseph Lan Hing Thanga Chinza ni chun Moses ka ai gupta boy ina umman se ami phun aphil lo achovo athla thlam lo zaidir mun po a dir man u silo life kan sina run ven kan choi san deu a her tia achim hi chan man laka hin Reverend Lal Ropek Chinza ni chan zar aman Chauk a Sersiam Ningkong chu Pu Sizet Than Lian ni achim Pu LH Ramding Lian Salai Arlanin Assistant Art and Culture Officer LADC ni cha up chumnak ange Lairam zai la hi LWA Office Electric Veng Longtlaya ukhat zale somnga in chokho asilai Central Waile President Pu HC Vanlarwat Puya ani Mwalbu Konpui Kumzatlin nak a Khwalian si in aman pina kum thong ni le kulleli vaupi ni le khata Central Young Lai Association President Pu HC Vanlarwat Puya ni Mwalbu Konpui kumza centenary lom nak chu Khwalian si in aman pina tia kan the em konpui kumzatlin lom nak program hi em konpui khwa Waile Playground mandat sakin man asi Pu S Mothani program hi shwai in lasak nak le lam mu sak nak nge asi chun kumsum rat chung na le ram up boy fale sina le centenary lom nak chachial zom nak thiam le mu na sina laksong an bek na Siwele President Pu HC Vanlarwat Puyani Mual Bu Konpui Khwani kumzatlin lom nak nan man chu asung loi tuk khwalung awal ni khwadang mitmu shima teima mi le rianchon nak le a izwam pengu tia dia ria na chunwa centenary organizing committee sina centenary lompi nak thongsha le waile em konpui branch na sina thonga apek na Central Waile President Pu HC Vanlarwat Pue hi Central Waile Executive Committee Member nani until P M Konpui kumzatlin lomna ka hin lomtlai West BL2 MLA Mara Autonomous District Council shwai tu nale mi bepi som mi na tam ngai anitil chun centenary lomnak souvenir magazine zong tlangzar asi program adi nuwa centenary lomnak zanria andum chin na Nuai hlei kwa di in District Hospital Longtlai Rian Chuan asilai World Bank tangka mangin District Hospital Longtlai chamle rem chat nang ding kongkaw a kumthong ni le kulili vaupi ni kwa a CMO Conference Hall Longtlai a Stakeholder Engagement Consultation on Repair and Renovation of District Hospital Longtlai nge ase hi chan hi Dr. Lalnun Puya chamte Social Consultant PMU Mizoram Health Systems
strengthening project ni shwai in Lungtlai district hospital ser thatle Thawngchimnak ningkong kim tua nak ni chim in engineer malsomdong liani Senior Executive Engineer Health and Family Welfare Department ni Hirian Kalpi Ningkong atlang pi achim Hirian chuan dinga hin MSMW Venture chingaveng Aizol anthim pu Lairam sanga Senior Civil Engineer ni Rian chuan ding tim tua ning phun chim in report e alang ninga chun hospital building a mithi chianak in sak OPD rem chat zun nak khi kalnak rem hospital ning in muichi thu le CCTV bunna langter in le chuan ding tampi a phone Lungtlai District Hospital chammoi naka hin noi hlekwa in khwa khan asi rian hi thlale ni chung a limding ti asi Dr. K Beiparesa District Medical Superintendent ni District Hospital Lungtlai chu I khun somnga umnak asi kongle rian chuan tu izat lo liao zong a asi kho chum I zuam in rian chuan nak kong achim SRCMO Dr. David Zotan Tluang ni rian chuan tu na rian cha chuan kho nak Health Department a chuan tu na ni cha te in anzo khen kong chim in Health Department malak na kip a khwatlang chuan pi nak cha tak andon ton nak chung a lunglong bia chim phone Indian Ambassador to Myanmar sina Ramrikul du lokong anchim Indian Ambassador to Myanmar Abe Thakur ni Nai chikwa shom hi ralzam kong betak in tuak tan chwa ma si tia achim Abe Thakur ni India chaklei chu Myanmar ram he ipe tlai nak lampi mun bepi tak asi India chawza ni India le Myanmar zor thlai nak le than chau nak chongai in ngei ding kim tua asi kong achim ram pani ipe tlai nak le chole nak cha nge aher kong achim Ambassador designate Abe Thakur chu kum thong ni le kulali vaupi ni khat zin suimilam akwa akhan Circuit House Conference Hall a district official NGO le ramri toilet roll nal he ton nak ngei in COVID zot nak a umnuwa thilri la khap asi nuwa sian nak bek an city lo cha a rithai si la khatam tia achim NGO nani Free Movement Regime FMR le ramri kul ando kong an chimve ipe tlai nak lampi ralzam kong kaw border trade ramri pa in rithai si karven kong kaw le thil bepi an rami po chu ambassador designate to Myanmar sina an chim Abe Thakur ni meeting di a zo khothar chu tlong in ramri cholet rol nak le malak nak azo fel I land custom station zo khothar immigration checkpost le Assam Rifles COB zo khothar azo chi phone Myanmar ramri kultim hi mizapi ni an ifian hautia External Affairs Minister S Jai Shankar ni achim Union Minister for External Affairs S Jai Shankar chu kum thong ni le kulali vaupi ni lekhat a media nani behalnak an ngi mi a Mizoram Manipur le Nagaland a Myanmar a ramri kultim li kong an hali hi mizapi ni an thei thiam a hawmi thil asi tia biale nak angai na Union Minister for External Affairs S Jai Shankar ni chun hi ramri pong ummi o an hi kanzo nun phung chowo an I nai ipe tlai nak cha an nge ti zong kan thei Foreign Minister kan si bantukin home le zong a ramri pong zalon na ipe tlai nak tiang in kan ruat asina in tu hi Myanmar ram abwai chin bia khya tu tak zong an khawri lo phung lo khwa sak atam ngai chu cha kan ram kan state a him nak ding hi kan ra a haw ma kan lak a haw tia achim Union Minister ni chun kan mai le kong hi kan ra a her kan in pa ram ni har nak fak pi anton kan him nak dinga ma kan lak a her Myanmar rama chawza cha te in kal se lo malak hi a haw nga lo chu cha mizapi ni kan thei thiam a her tia achim Union Minister ni hin
Myanmar he chole shrolnak cha a umnak nga malak chwa ma leo asi Mizoram in situe phanding in malak chwa ma asi Manipur lezong a malak asi asina in Myanmar ramboy ruanga duning bantukin malak kho asilo Myanmar ramlong asilo Asian ramni I think an her pet lai nak cha a umnak nga I ro che nak kan ngiling mang tia chim Kavial kha tutan I zarkat sung thong pang kan that kho mi chu an si kanilom